Ulalele i-Beatom Breakfast ku-104.1 The Pumping Beat of Egas mawusonza ngiyena ngiyakwamukela lami libidwa ngingu-Prince Vale ingasikuzala sidobhe sikhuluma-ke na Mr. Dila tosidilivela kudla kwelithando-ke la ngento kujwayele Mr. D adiliva lokunye kudla lokuhlukile-ke la tosidilivela kudla kwelithando-ke la khuluma ngacelani wakadube-ke iva ukuthi usiphatheleni. Asbingalela, good morning to PCR listeners, and then good morning to you, Prince. Today we want to talk. Remember, kusasa is Father's Day. Yes, celebrate Baba, and I want to talk about Father's love. Goba, a lot of us meskuluma Mother's Day, Mother's Day. So this time I said, let me twist it and let us talk about Father's love. Abaningi abantu, even on Father's Day, who's woman, Betty. Yeah, I'm a single mom. I'm also a father. God, this time I just want to say one, Tanda ubabwako. You should love your dad. He's the only person ongathi kunabantu abahluphekayo these days uthiwa hamba uyofuna ubaba wakho, hamba uyolungisa izinto nobaba wakho. Ubaba wakho uyena okhera i-DNA yakho, uyena ophethe umsuka wakho. So if ngithi thanda ubaba wakho, call him umtshele nje ukuthi baba ngiyakuthanda, baba ngiyahlonipha. You should call him. If ungakhona ukumfonela, hambe kuyena umhage. Uyazi ukuthi obaba baluthona nehug. Uthina as intsha or izingane zabo, go hug your dad, go hug him and say baba bengizokutshela ngiyakuthanda, yabo. Okay, abanye ke bazoqhama bethi mina ubaba kekho, baba kaze engisupport nani. Ukhumbule or uzame umuyingane or umuntu nje ukuthi ungali izimpi zikama wakho through baba wakho. Ngenzeka ukuthi bona bazwananga futhi istory song awusazi saqala lapha saqhubeka mhlambe wazi ingxenye yodwa. Hamba ubuza baba ngake ngatshela ukuthi nokuthi baba kwenzakalani, ake ngiyitholele nami nawe ungitshela ukuthi kwenzakalani. Noma phela ufuna usuvela kukhumbula ekhaya kodwa cha, hamba nje uyosho kubaba, ubaba kwenzakalani. Musu ukuthi baba hayi mina ubaba ngumkhulumisi, mina ngikhuluma noma, mina ngihlala noma. No. Number 3, if you can, thatha ubaba wakho uhambe naye, mkhiphe phela naye. Obaba bakaze besho ukuthi abathanda ukukhishwa. Ithina sihlale sikhipha omama kodwa mkhiphe nobaba wakho. Even ngaya nje eshisa nyama noma umthathele uhambe uyowasha imoto yakhe, nabo balidinga uthando. Love your dad. They also need love because siyalithanda uthando, siyathanda ukutshelwa ukuthi nathi siyathanda or siyathandwa. So in short, love your dad, call him, hambe kuyena, mhage if ungakhona ukuthi mhage. Laba bathu ba absent, hamba find out ukuthi baba kwenzakalani. If ekhona ukuxoxela mhlawumbe uxoxela nawe mhlawumbe woxola about that. Now sengiphetha nje. Number 2, baba wakho, ask him about your family, ask him about isibongo sakini, your surname, ask him about imvelaphi, where you come from. Sisukephi baba sizosihlala la. If kuyiBabathini, baba, are you originally from Babathini? Are you originally kwenzakalani izinifika senila? Buza baba wakho about umndeni wakini, isibongo sakini, usazi ukuthi nisukaphi. Unayo abafowabo, is whatever. Ask your dad. Mbuze ngezinto traditional. Mbuze ngemshado. Baba ekhaya uma kushadwa kuhanjiswa kanjani? Uma kuthiwa kuyagcacwa la ekhaya o kuyashadwa, they call it ukushada ne. Kuhanjiswa kanjani ekhaya? Uma kuthi kuyalobolwa or sihamba siyolobola belobola ekhaya, uluphi usikompilo, what is our culture that we supposed to do, like akwenziwa njani mekusifika esangweni, mekwenziwa njani masesihlezi phansi, obani abahlala phansi, kuvunyelwana kanjani. Buza ubaba wakho lezo zinto lezo and uzoyithola impendulo. Lezo zinto lezo zizoba into ezokusiza in the future. Mekuthiwa kulethwa ihlawulo, mhlawumbe intombazane isiyonakele kulethwa ihlawulo ekhaya, buza ubaba wakho uma ungazazi lezo zinto lezo, khula ukuthi baba ihlawulo kwenziwa njani, kusuke kwenze njani, kukhokhwa kanjani la ekhaya, or kugezwa kanjani umuzi la ekhaya. Umusisi wami mhlawumbe ukuthi upregnant, how do we clean umuzi wa la ekhaya, nenze njani. Kwazi lokho ngoba asibhali history yethu njengabantu abamnyama. Number 4, if kuyimngcwabo, go and ask ubaba wakho, mbuze ngothando, baba funerals senze njani la ekhaya, sinayo nama after tears, sinayo memorial service, senze njani la ekhaya. Isidubu sifika nini, sisifika ngeviki or sifika ngosuku nganakusasa or asifiki or silandwa kanjani. You need to ask ubaba wakho lezo zinto lezo, uzokuchazela uzazi as umuntu or ingane yala ekhaya. Akekho omunye okutshela leyo nto. Ubaba wakho is the encyclopedia
yala ekhaya usomqulu usomlwazi lwakho. So you should go to your dad and you ask, sengiphetha nje ngi-summarize 1, thanda ubaba wakho, mfonele, hambe kuyena umhage, laba bathu baba be-absent, hambe yobuza ukuthi kwenzakalani baba, musu ukukwatela ubaba wakho, mthande. And then umthathe umkhiphe, if ukwazi ukuthi umkhiphe, even nokho ice cream, we will appreciate ukuthi hawu ingane yami yaze ngicabanga namhlanje. If ukwazi ukumthekela amasokisi, akudingi kuze kube kukhulu, obaba banothando olukhulu, kodwa sibathande, badinga uthando, badinga ukuthi sibatshele futhi ukuthi baba ngiyakuthanda, ngiyabonga ukuthi ungikhulisile, ngiyabonga ukuthi unginakekele. Mbuze ngemndeni wakho, mbuze ngesibongo sakho, mbuze ngezinto zasekhaya, amalobolo, inhlawulo, imishado, ukuthi kwenziwa kanjani la ekhaya, ama-funerals, mbuze, ngeke uzoregret. Thanda ubaba wakho, love yourself, hamba utshela ubaba wakho, SMS ubaba wakho, fonela ubaba wakho, hambe ekhaya kini. Even ungasangeni uyithi baba, ngiyindodana yakho, ngiyindodakazi yakho, ngumfana wakho, ngimshana wakho, whatever, ngiyakuthanda. Thank you so much. Ulalele i-Bitown Breakfast ku-104.1 The Pumping Beat of Ekasi ku #change your thoughts, change your mind. Ngithanza le part letfonela baba wakho, sifonele babe we-Bitown Breakfast la. Hey, wabuye watkhulumela, wacela ngayo yonke indlela. Ngicela Nduba ngomkele la msakadweni kunjani? Hayi baba, njani ke nabalandeli bakho be-PCR? Siyaphila ke la. Yathi ngijabule ngalenye indlela. Uyabona uvete lonke liside lababe lokubaluleka. Kunale part lolothe asikhiphe babe, ngifuna ukucala ngayo. Babe ukhipha wonke umuntu la ekhaya. Uyathi ukuthi baba ukhipha wonke umuntu nagogo icherry yamkhulu kuba i-responsibility yababe. Babe ukhipha wonke. Uyena othatha ugogo emhambise emholweni, uyena oba ugogo owenza sure ukuthi ingane ihambile yayothenga isicathulo. Wenza konke ubaba uyakhipha. 1 sibale 1 igogo biyasehle baba unecherry yakhe phela fusangeni. Nasibale bonke labantu. 2 Uyena osemqoka umama uyena osemqoka la ekhaya naye futhi ufuna ukukhishwa, ufuna ukwenza ikhanda, ufuna ukuba muhle, ufuna ukuhanjiswa emthandazweni, ufuna ukuhanjiswa esontweni, ufuna ukuhanjiswa emngcwabeni, ubaba njalo ohambisa lo mama. Asibaxolele bantwana sithi bayi2 intombatana nemfana lokusho ukuthi sekuna 4 bantu laba solo ma responsibility ababe lawo. Uba ngimalume aphinza be ngibhuti aphinza be sesifika tuke situation yakhe mase kufuna kuba bede nalo yi1 kuba no1 othi yazi baba ngiyakubongela baba nakho kuhle baba nakho ngiyabonga baba lokhu ngenzela akekho noyedwa othi siyabonga igama eselicela nje lokubonga alikho. Kunenza balo ithishele lemcoka kakhulu ukuthi sibabude basaphila sinethe inkinga la sigcine sivakasha emathuneni buka nyalo ngijajuliso ukuthi ubute uthi sibute ngetinto emathuna eli basengayi lese kufuna siyophahla besinayo ichance la besinayo ichance yokuthi unaye kanti uzokhuluma kanjani nobaba sekuthiwa hambe ukhuluma naye selele emathuneni umkhayisela amakhayekela mhlawumbe imbuzi emathuneni hamba okwenza in ethuneni umyeke ehambe phila ehlala nawe evuka nawe every day. Awukwazi ukuthi baba ngicela ukuwe ngibuza nje izinto ezimbalwa zala ekhaya ngeke zekucasukele. Yathi lokuthi uthi sithanze babe nolokumthanza ngelwadi kumthanza lokakudzinga ukuthi size sendele etinye izinto because kumafulela umsebenzi lokuphela kahle kahle ukuthi babe mato hamba emhlabeni singadi lutho kusho ukuthi besingamthanzi besidlalela exena because umuntu omthanza uhlala close. Sine besithanza imali yababe kahle kahle. Bahlale besho njalo abanye bethi hey mina uma mina ngithanda uma yabo ubaba nje ubaba umjwayelo ubaba ufana ne-lion yazi i-lion le yesilisa ayiyo ukuyozingela kodwa ihlala iprotecte umndeni wayo ibizwa amasekubheda makuthiwa nayo indlovu baba sicela ukuyiginqa siwu7 sekubizwa ubaba ke gijime nje fike bambe ngamandla akhe eginqe ehlale lapha. That is i-lion. So ubaba hayi ungambuka ungakuthi akasemqoka mase kufila imoto baba imoto ayihambi mase kuphela upetrol mase kuphela isinkwa ubani umuntu ombhekayo ngoba usubhekela ubaba mekuthiwa kuyile lokho endlini le plaka ayisebenzisa kude kuphuma ubaba ehambe yobheka la usizo ukuthi angalithola futhi hayi ukuthi kulula ekutholeni usizo uyacela naye mhlawumbe akanayo imali kumngani wakhe eyoncenga phela indoda izehlise isithunzi sayo siphele mhlawumbe ezothi cela mfethu 200 rand kuwena unkosikazi akanayo imali yepetrol kodwa sisebenza ndawonye nalo baba cabanga ukuthi uzehlisa kanjani ukuze wena mama uhambe ngemoto angithi asihambe ngebhasi
awusahambi ngeteksi wena usuhamba ngemoto yakho la ekhaya uzumtshela ukuthi imoto ayina petrol hayi ukuthi ngicela upetrol cha uyamtshela imoto ayina petrol ngakuthi ithelelo yena upetrol. Kunemuntu lolalele la ngifuna ukuthi mhlambe la sinike nebantwana mhlambe sibonelo simsupporta kanjani babe because okay siyathi ukuthi sithini bo babe basupporta kanjani la manje kumntwana ngifuna lama responsibility abemaningi namake umsekela kanjani because siwashilo lama responsibility alo babe then sengifuna ukuthi ngibona ukuthi bamseka kanjani yena ngitiphi into letincane lebangamseka ngato ukuba bamsupport bamkhombe nokuthi bam appreciate. Lalela umzali wakho lisho neBhayibheli lalela uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zende ezweni lalela umzali emethi ungakwenzi lokho kungakwenzi emethi igate alivalwe ngo6 fanani ngo6 umethi cishana ama lights masekhanya cishana because phela angacharge kuyena ayahamba imali melokhu nikhayisa ugesi emethi vali fridge livali fridge emethi ungamoshi utamatisi uma usike half ushizi greater lokho ufake efridge greater lokho udle kancane upoloni ubuka ukuthi iminyanga izophela nini ukuze futhi ephinde kwazi ukuthi wena ube nopoloni ube noshize efridgini uma ungaqedi sinkwa baba cabangela futhi ukuthi kunezingane zakini ezikhona ezisazodinga ukudla lesinkwa mengibuye esikoleni so ungabambi ulofonke wena uthathe half. Kunalesibonelo lesi singathi sinhlamba la ukuthi sichamuka nzawo yinye thina angeke ngilisho leligama leli mara lisho uma sichamuka kubabe so kunaleli site la paternal ngifuna ukuveta ukuthi wonke umuntu itsayila noma amsikati imduna uchamuka kubabe uthe wena kubaleke kakhulu ukuthi sithathe ama tradition la uma babe ahamba la emhlabeni anti uyagucuka uba ngibabe nalabantwana bebafana batoba ngibabe so letinto lekasifundisa tona hayi ukuthi utfundisa ukuthi nje ngoba sibantwana bakhe kuphela ukuthi sitawuba bobabe nathi kusasa ke la so kubaleke ngani mhlambe ukuthi vele sathi ama traditions asekhaya imigomo nembibanzelo ayikho into ebhlungu njengokuthi kushoniwe ekhaya kini ulokhu ubuza abantu emakhelwane ukuthi kwenziwa kanjani njengokuthi kuyashadwa la ekhaya lokhu yobuza abantu lokhu yobuza mhlambe esontweni ukuthi kwenziwe njani. No imatima ngale so buza ekhaya buza noma ubaba sengasekho mina ekhaya ubaba uzowasitshela nokuthi ithuna lakhe lifanele libe kuphi usibanibani engakhulumi that is how detailed he makes his things sisaphila kuloyana engakhuluma emngcwabeni wami umdingi unemfihlo akafuni ukusitshela ukuthi akasiwala khama ekutawumushakala ngakhuluma akithi yebo laba bafika phela mina ngikhuluma ubhuti ngiyamazi ubhuti ngiyamazi ekuphahlaza inkulumo wena uyena wala ekhaya kanti imfihlo zala ekhaya engadingi ukwaziwa bedinga ukuthi zibambatho sesitakufonela ungibaba la ekhaya sikukhombise neappreciation because usinike imessage lebaluleke kakhulu for bookings umuntu akafuna ukubita ube nge-MC nange-advice bakulandzela kuphi ngaku social media baba ucela ndube ku 063 669 5332 063 669 5332 ubheke nje ucela ndube uzobusa umthola no sikulinzele lelinye ilanga la ngiyacabanga ukuthi asilethela imix yabo babe because uku DJ sibonge kakhulu nakethu. Thank you baba.